Ndabasuhuje. Nyuma y'uko Perezida Vladimir Vladimirovich Putin ahaye agahenge abanya-Ukraine by'umwihariko abatuye mu murwa mukuru Kiev, kuri inshuro byagaragaye ko Perezida Vladimir Putin nta mikino afite ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Ni nyuma y'ibyo yakoreye abanya-Ukraine binjije intwaro zari zivuye muri Repubulika ya Czech binyujijwe ku mupaka wa Slovakia ndetse na Ukraine. Benshi muri aba bafashwe miri n'igisirikare cy'Abarusiya cyari cyabateza ambushi muri metero nkeya uvuye kuri uyu mupaka. Naho mu murwa mukuru Kiev, nyuma y'uko agahenge kari karatanzwe kuri iki cyumweru gishize, iri joro hongeye gushyuha cyane bitewe n'indege z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya zajugunye misile karahabutaka ku bigo byose bicumbikiye abarwanyi b'abanyamahanga boherejwe n'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO ngo batabare Perezida Vladimir Zelensky uri mu mazi abira. Ni nako kandi Perezida Vladimir Zelensky uyu munsi yumvikanye asezera ku mugore we n'abana be nyuma yo kumenya yuko Ramazan Kadyrov, general ukomeye cyane, yamwandikiye ibaruwa imusaba kwegura cyangwa se akajyanwa i Moscow kuryozwa ibyo yakoze muri iyi ntambara. Ikaze kuri aya makuru twabateguriye. Iki kiganiro mwibutse ko ugomba kugikurikirana buri munsi, ubasha gukurikirana amakuru agiye atandukanye. Twinjiye ku munsi w'138 w'intambara yatangiye kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Ku isaha y'isa 8:20 z'ijoro nibwo inkuru yumvikanye ku kinyamakuru The Russia Tribune y'uko nyuma y'akazi gakomeye igisirikare cy'Uburusiya cyakoze hafashwe miri abasirikare bagera 270 ndetse n'abasirikare bagera kuri 41 bo muri OTAN bari binjije intwaro zikomeye zirimo ibifaru, intwaro ntoya ndetse n'inini ndetse n'utudege duto tuzwi nka drone twifashishwa muri iyi ntambara. Ikinyamakuru The Russia Tribune cyatangaje ko mu birometero 11 ariho bafatiye umwe muri ba maneko w'Uburusiya wagihaye amakuru, aho yabatangarije yuko umuryango wo gutabarana NATO watinye kwinjiza intwaro ku butaka bwa Ukraine kubera gasopo bari bahawe na nyakubahwa Perezida Vladimir Vladimirovich Putin avuga yuko arambiye ibikorwa by'ubushotorane byo kohereza intwaro kuri Ukraine. Niko kuvugana n'abasirikare b'abanya-Ukraine yuko bagomba kohereza abasirikare 170 bo gutwara izo ntwaro bemereye Zelensky. Abo bari bari kumwe n'abari bashinzwe n'umutekano w'izo ntwaro, nyamara uko byose byapangwaga Uburusiya ubutasi bwabwo bari bamaze kwinjirira systeme y'iki gihugu cya Ukraine, aho base hategura intwaro kabuhariwe ndetse n'abakomando babatega umutego ukomeye cyane wa ambush aho bari kunyuza intwaro. Nyuma y'ibirometero 11 bambutse umupaka, abanya-Ukraine binjije intwaro bisanze bagoswe n'igisirikare cy'Uburusiya cyiteguye kubatwikana n'izo ntwaro mu gihe bakora ikosa iryo ari ryo ryose ryo gushaka kwihagararaho bagakoresha intwaro. Abasirikare ba Ukraine ndetse n'abo basirikare bo muri OTAN bose hamwe bari 311. Ubu ngubu uyu munsi bari mu biganza bya Vladimir Putin ndetse n'izo ntwaro zabo bari binjiranye byose zikaba zamaze koherezwa mu bice biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya mu gice cy'amajyepfo y'iki gihugu cya Ukraine. Ku rundi ruhande, Perezida Vladimir Zelensky akimenya ibyabaye kuri izi ntwaro yoherejwe n'umuryango wo mu burengerazuba bw'isi, yongeye kwibaza ku hazaza ha Ukraine nk'uko intasi z'Abarusiya zibivuga. Mu itangazo rya perezida ry'umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya, mu itangazo rya Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya, General Igor Konarev, umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya, yatangaje yuko abafashwe bose bajyanwe mu bice biri hafi y'ibiri kugenzurwa n'Uburusiya magingo aya. Ku rundi ruhande, twinjiye mu murwa mukuru Kiev, inama nkuru y'umutekano ya Ukraine ejo yarateranye yemeza yuko abarwanyi b'abacanshuro baje kubaha umusada ko bagomba gukora ibishoboka byose bakarinda ko hari ibindi bitero bikomeye by'indege z'intambara byakwataka ikirere cya Kiev mu murwa mukuru w'iki gihugu. Ikinyamakuru Bombe Today kuri page yacu ya kane yo yatangaje yuko hari urwikekwe rukomeye rwagaragara mu murwa mukuru Kiev nubwo Uburusiya bwari bwahagaritse ibyo bitero. Ariko mu gihe aba bageragezaga gutega systeme z'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere mu murwa mukuru Kiev, indege 6 z'Uburusiya zo mu bwoko bwa Su-25 na Mikoyan MiG-31 ziri ku muvuduko wo hejuru cyane zinje zijugunya ibisasu bya rokete kuri izo ntwaro barazisandaza. Abacanshuro benshi biravugwa yuko aribo baguye muri iki gitero. Andi makuru aravugwa yuko imodoka zo mu bwoko bwa ambulance zikomeje gutwara indembe mu murwa mukuru Kiev ku bitaro. Naho nyuma yaho biravugwa yuko hinjiye izindi ndege zohereza abaparakomando bo bagabye igitero gikomeye cyane ku hantu hakekwa ko hagabye ko haba ku hantu bivugwa yuko haba hari intwaro zirasa kure cyane
z'abanya-Ukraine. Ariko ngo ibyo bakoze n'ubu ntibiramenyekana neza nk'uko iki kinyamakuru Bomb Today kibivuga neza. Noneho kandi hari andi makuru abyutse avugwa yuko Perezida Vladimir Zelensky ari mu mazi abira nyuma yuko abarwanyi b'abanya-Chechnya barwanira ku ruhande rw'igisirikare cy'Uburusiya bakuriwe na General Kadyrov, inshuti magara ya Perezida Putin, bamenyesheje yuko agomba gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo acike iki gihugu mu rwego rwo kugira ngo adafatwa ngo ajyanwe i Moscow mu Burusiya. Inzego z'umutekano z'Uburusiya zohereje Zelensky koko yakwegura agatanga imihoho cyangwa se akajyanwa i Moscow mu Burusiya kuryozwa amabi ye yakoreye abanya-Ukraine n'isi muri rusange, dore yuko bivugwa yuko yakoze ubugambani bukoreye mu nyungu z'uburengerazuba bw'isi. Mu masaha make yashize hari ubutumwa bugufi Perezida Vladimir Zelensky we bwite yiyandikiye ku rubuga rwa Telegram asaba umuryango we gukomera cyane, avuga yuko abwira umuryango we yuko Imana nibishaka bazongera kubonana. Perezida Vladimir Zelensky ngo byavugwaga yuko mu maso ye hasaga nk'ahacitse intege cyane, yibaza cyane ku hazaza y'igihugu cye cya Ukraine muri rusange. Perezida yagize ati: "Banya-Ukraine, uyu munsi mwabonye agahenge twagize mu murwa mukuru Kiev, ariko n'agahinda gakomeye muri Lviv, hafi neza y'umupaka wa Pologne. Ibitero byo muri kirere bikomeje kudushegesha bikomeye. Indege z'intambara z'igihugu cy'Uburusiya byatwitse ububiko bwacu bw'intwaro hafi ya bwose bwari bumaze kuhagera bivuye mu burengerazuba bw'isi." Ese kubera iki Perezida Vladimir Putin ashaka kugira ngo adushyire hasi ntitugire icyo dukora? Ese buriya arashaka gufata igihugu cyacu bugwate? Ese arashaka kuzatambuka yigenza mu mihanda ya Kiev mu murwa mukuru wacu? Ese ni ukubera iki Perezida Vladimir Putin atareba akamaro ko kumvira no gushyira mu bikorwa ibitekerezo by'abanya-Ukraine? Lviv barahatwike, Kiev ngo yaduhaye agahenge ku munsi umwe, ariko igihugu cyacu turashaka ko kiba mu mahoro, tuze rikaganza. Ibi ni agahinda gakomeye, ni agahinda yewe na Kharkiv mu masaha ya kare bahasutse ibisasu biteye ubwoba. Abakurikiranira hafi amakuru mu gisirikare cyacu bamaze kumenya yuko muri Kharkiv ho mwanakoresheje ibitwaro birimo uburozi. Ese abaturage banje ko mubamaze? Abaturage banje bari kwicira mu bitaro bahunga kubera ko bari guhunga ibi byotsi mwarashe mwebwe mw'Abarusiya. Amahanga murakomeza kurebera ibikorwa by'ibibiri gukorwa na Perezida Vladimir Putin ku butaka bwacu. Nyamara uyu munsi twebwe icyo dukomeza gusaba, twebwe turakeka yuko yumvise ubusabe bwacu bwo kuba yatanga agahenge k'imirwano tugakora ibiganiro bigamije gukora amahoro. Kiev yaduhaye agahenge uyu munsi, ariko turashaka ko Kharkiv, Lviv, Chernihiv, Odessa, Kherson, Donetsk, Luhansk, Donbass yose dukeneye yuko abasirikare b'Abarusiya bavamo bwangu bakaturekera ubutaka bwacu. Dushoboye gucunga umutekano ubwacu bwite, dukeneye kwicungira umutekano twebwe, ntago dukeneye Uburusiya ku butaka bwacu. Perezida Vladimir Putin, tegeka n'ubundi nk'uko utegeka abagaba b'ingabo ari abarwanira ku butaka ndetse no mu kirere kuva ku butaka bwacu. Twatanze agahenge ko kuba mwasohotse mu gihugu cyacu, ariko nibitaba ibyo turategereza isaha n'isaha turaza kuguriza intwaro rutura ziva mu burengerazuba bw'isi, hanyuma tubaraseho twivuye inyuma. Ndabizi neza ko ubu butumwa uri kubwumva. Icy'ingenzi ni uko twebwe muturekera Ukraine yacu. Ukraine isi y'Abarusiya si n'iyindi uwo ari we wese.